Hi there, let's talk about directions today. Direction itself is called here suund, directions, suunad, suund, suunad. Using it in a sentence would be like, it stays that way, see jääb sinna suunda, see jääb sinna suunda. If you have a green light, then go, mine, mine. But if you want to say I go, it's ma lähen, ma lähen. And in the past, I went, ma läksin, ma läksin. The opposite word would be tule, tule, like when inviting someone, come on in, tule sisse, tule sisse. The easiest way to move is straight, otse, otse, like drive straight, sõida otse, sõida otse, mine otse, tule otse. As Estonian language has its dialects, one word that is used more often is õkva, õkva. The meaning is the same as otse. I went straight, ma läksin otse, or ma läksin õkva, ma läksin õkva. Similar meaning to that is forward, edasi, edasi. It's a polite way to invite someone at the door. Tulge palun edasi, tulge palun edasi, or if you already know that person, then tule palun edasi, tule palun edasi. Beside is kõrval, kõrval. For example, be by my side, ole minu kõrval, ole minu kõrval. Beside is kõrvale, kõrvale. The word doesn't say where exactly, to the right or to the left. Pull aside, tõmba kõrvale, tõmba kõrvale. To the right is paremale, paremale. Turn right, pööra paremale, pööra paremale. To the left is vasakule, vasakule. Turn left, pööra vasakule, pööra vasakule. It will be on your left, see jääb vasakule, see jääb vasakule. Go back is mine tagasi, mine tagasi. Make a U-turn, tee tagasi pööre, tee tagasi pööre. Pass is mööda, mööda. Pass by, mine mööda, mine mööda. And it doesn't matter whether you are moving in the opposite direction or in the same direction, but at different speeds. Above is üleval, üleval. Upstairs is ülemisel korrusel, ülemisel korrusel, or ülakorrusel, ülakorrusel. Below is all, all. Downstairs is allkorrusel, allkorrusel, or alumisel korrusel, alumisel korrusel. And as I mentioned the house already, the floor is korrus, korrus. I'm on the first floor, olen esimesel korrusel, olen esimesel korrusel. Come to the second floor, tule teisele korrusele, tule teisele korrusele. Notice how we number the floors. Over is üle, üle. Go over is mine üle, mine üle. For example, go over the bridge, mine üle silla, mine üle silla. Under is all, all. Go under is mine alt, mine alt. Go under the overpass, mine viadukti alt, mine viadukti alt. Close is lähedal, lähedal. This is close, see on lähedal, see on lähedal. Is it close? Kas see on lähedal? Kas see on lähedal? Far away is kaugel, kaugel. It's far away, see on kaugel, see on kaugel. It's pretty far, see on päris kaugel, see on päris kaugel. It's not far, see ei ole kaugel, see ei ole kaugel. Or see pole kaugel, see pole kaugel. High is kõrge, kõrge. It's high, see on kõrge, see on kõrge. Meaning, for example, a building is a really tall one, like a skyscraper. If you translate the same sentence as see on kõrgel, see on kõrgel, it means the building stands on a higher level of landscape, like it is located high up. See asub kõrgel, see asub kõrgel. The opposite word would be low, madal,
Madal. It's low. See on madal. See on madal, meaning something isn't that tall or some action doesn't show someone in a good light. But if you say instead, see on madalal, see on madalal, it means, for example, the building stands on a lower level of landscape, like it is located low. See asub madalal. See asub madalal. Red light means you have to stop. Peatu. Peatu. Another word is peata. Peata. It's more to do with all sorts of machines. Stop the vehicle. Peata auto. Peata auto. Or stop the printing. Peata trükkimine. Peata trükkimine. It also means without the head. Ilma peata. Ilma peata. Or just peata. Peata. We also have a similar word to English. Stop. Stop. We use the word seis. Seis as well to stop a person from further action. It's more official one as oftentimes the police uses it. Maybe some of you use the cardinal directions. In Estonia, ilmakaared. Ilmakaared. So let's go over them as well. There are 4 main arcs. Põhiilmakaared. Põhiilmakaared. North, south, east and west. North is põhi. Põhi. I'm heading north. Ma suundun põhja. Ma suundun põhja. Or ma suundun põhja poole. Ma suundun põhja poole. South is lõuna. Lõuna. At noon the sun is in the south. Keskpäeval on päike lõunas. Keskpäeval on päike lõunas. The lake is south of us. Järv jääb meist lõunasse. Järv jääb meist lõunasse. East is ida. Ida. The sun rises in the east. Päike tõuseb idast. Päike tõuseb idast. It is east of us. See jääb meist itta. See jääb meist itta. West is lääs. Lääs. The sun sets in the west. Päike loojub läände. Päike loojub läände. The forest is in the west. Mets on läänes. Mets on läänes. So, põhiilmakaared on põhi, lõuna, ida, lääs. Põhiilmakaared on põhi, lõuna, ida, lääs. So let's go back to the word direction itself. You can say then, this is, see on, põhja suunas, ida suunas, lõuna suunas, lääne suunas. See on põhja suunas, see on ida suunas, see on lõuna suunas, see on lääne suunas. Or it stays, see jääb põhja suunda, ida suunda, lõuna suunda, lääne suunda. See jääb põhja suunda, see jääb ida suunda, see jääb lõuna suunda, see jääb lääne suunda. Also there are 4 intermediate arcs, vaheilmakaared. Vaheilmakaared, northeast, southeast, southwest and northwest. Northeast is kirre. Kirre. The sea remains to the northeast. Meri jääb kirdesse. Meri jääb kirdesse. The sea is in the northeast. Meri on kirdes. Meri on kirdes. Southeast is kagu. Kagu. The city remains to the southeast. Linn jääb kagusse. Linn jääb kagusse. The city is in the southeast. Linn on kagus. Linn on kagus. Southwest is edel. Edel. The field remains to the southwest. Põld jääb edelasse. Põld jääb edelasse. The field is in the southwest. Põld on edelas. Põld on edelas. Northwest is loe. Loe. The river remains in the northwest. Jõgi jääb loodesse. Jõgi jääb loodesse. The river is in the northwest. Jõgi on loodes. Jõgi on loodes. In conclusion, vaheilmakaared on kirre, kagu, edel, loe. Vaheilmakaared on kirre, kagu, edel, loe. I wanted to talk about some helpful words as well that we use. One of them is a side, pool. Pool. For example, the river is in the east. Jõgi on ida pool. Jõgi on ida pool. Or
The river lies to the east. Jõgi jääb ida poole. Jõgi jääb ida poole. Pool itself has several meanings beside that. It's a half a lemon. Pool sidrunit. Pool sidrunit. Or visiting someone. I'm visiting a friend. Ma olen sõbra pool. Ma olen sõbra pool. Another one similar to that is külg. Külg. The river is to the east. Jõgi on ida küljel. Jõgi on ida küljel. Or the river lies to the east. Jõgi jääb ida küljele. Jõgi jääb ida küljele. The next one is a corner. Nurk. Nurk. In the corner. Nurgas. Nurgas. For example, this is see on kirdenurgas, kagunurgas, edelanurgas, loodenurgas. See on kirdenurgas, see on kagunurgas, see on edelanurgas, see on loodenurgas. Let's go over some questions as well. If you are lost and want to know where you are, then ask, kus ma olen? Kus ma olen? Could you tell me? Kas te oskate öelda? Kas te oskate öelda? Do you know? Kas teate? Kas teate? Where is? Kus on? Kus on? Pharmacy. Apteek. Apteek. Where is the pharmacy? Kus on apteek? Kus on apteek? ATM. Pangaautomaat. Pangaautomaat. Where is the ATM? Kus on pangaautomaat? Kus on pangaautomaat? Is this the right way? Kas see on õige tee? Kas see on õige tee? Am I on the right track? Kas ma olen õigel teel? Kas ma olen õigel teel? Can you show me? Kas saate mulle näidata? Kas saate mulle näidata? Notice the verb is in plural. It's a sign of courtesy. If you know the person already, then kas saad mulle näidata? Kas saad mulle näidata? You can is sa saad. Sa saad. And you all can is te saate. Te saate. Is it far? Kas see on kaugel? Kas see on kaugel? How far it is? Kui kaugel see on? Kui kaugel see on? Can you help me? I'm looking for. Kas saate aidata? Otsin. Kas saate aidata? Otsin. And say what are you looking for? The address, aadressi, the nearest shop, lähimat poodi or something else. Kas saate aidata? Otsin aadressi. Kas saate aidata? Otsin lähimat poodi. That's all for today. Thank you so much for listening and see you next time. Bye!